Pozdrav! Jeste li znali da je svaka osoba u vašem životu koja vas je povrijedila, koju ne volite, koje se bojite, s kojom imate negativan odnos, koja u vama budi određene negativne emocije, da je ta osoba zapravo prerušeni anđeo u vašem životu? Danas ću s vama podijeliti jednu tehniku koja je jako moćna i zapravo je vrlo jednostavna, samo trebate uzeti dovoljno vremena za to da je napravite i otvorite i svoj um i svoje srce. A ta tehnika je način na koji možemo prepoznati što zapravo nas uči takva osoba koja je u našem životu. Svi mi imamo osobe u našim životima koje su nas ili povrijedile ili na neki način su u nama probudile određene negativne emocije. I svrha tih ljudi u našem životu nije, kako god to izgledalo, da nas muče, da nam naprave život težim, da zbog njih patimo ili žrtvujemo se ili smo njihove žrtve. Svrha tih ljudi je da mi pronađemo dijelove sebe u sebi do kojih inače nemamo dopir, a oni te dijelove nas zapravo iritiraju da izađu van. Da bismo bolje shvatili ovu cijelu priču, zgodno je uzeti analogiju školjke i bisera. Biser je zapravo nus proizvod, odnosno rezultat toga da je školjka imala pijesak u sebi koji ju je iritirao cijelo vrijeme i zbog te iritacije nastao biser. Tako i ljudi u našem životu koji nas iritiraju, Bog ih blagoslovio, su zapravo nevjerovatni potencijali kao jedni rudnici naših unutarnjih dragulja do kojih mi možemo doći jedino ako zaista iskreno otvorimo srce i um i pozabavimo se s time što zapravo trebamo naučiti iz takvih odnosa. Ja ću vas danas provesti kroz jednu takvu tehniku koja je zaista vrlo otkrivajuća i nadam se da ćete pronaći ljepotu i koristiti je i dalje. Trebat će vam jedan komad papira i olovka jer ćete neke stvari zapisati. Ne bojte se, nema puno pisanja, samo par stvarčica. U svakom slučaju, za početak molit ću vas da nađete jednu osobu iz vašeg života koja u vama budi negativne emocije. Znači to može biti tuga, ljutnja, strah, zamjeranje, krivica, osjećaj žrtve, napuštenost, 3 točkice. Znači, poanta je da ta osoba u vama budi nešto što vi ne želite doživljavati. Drugim riječima, odaberite s kim želite raditi, znači tu jednu osobu. Najlakše je uvijek početi s nekim ko vas, dakle, tako jako uznemirava. Znači, to može biti vaš partner, vaše dijete, vaš šef, vaš susjed, brat, sestra, roditelji. Roditelji su uvijek, izvor jako puno pijeska u školjci. Sad ću vas zamoliti da zamislite zapravo tu osobu kao da je pred vama i vrlo iskreno se zapitate čemu mene ova osoba uči. Tu je jako bitno da uzmete u obzir što vas jedino ta osoba može naučiti u vašem životu s time što je u vašem životu. Znači da te osobe nema u vašem životu, ne biste mogli tu lekciju naučiti. Što je to? Nakon što možete slobodno i video zaustaviti, pa ćete krenuti dalje, jer ovo nije vježba koja se radi u 30 sekundi, niti u minutu, čak možda niti u 10 minuta. Ova vježba je zapravo jedan cijeli proces kojeg ja inače zovem osvjetljavanjem sjenke i često ga radimo. Osvjetljavanje sjenke su zapravo ti naši potisnuti dijelovi koji su otišli u našu sjenku i projiciramo ih na druge ljude. Ti drugi ljudi su dakle upravo ovi ljudi koji u nama bude negativne emocije, no bez povraćanja, znači bez prepoznavanja što je to što u nama ta osoba budi, našu sjenku iznosi na površinu, zauvijek ćemo ostati kriveći tu osobu i nećemo doći do tog bisera, do tog dragulja u nama, što je zapravo i svrha te osobe u našem životu. Dakle, kad ste se zapitali što me zapravo ta osoba uči, sad se sljedeće zapitajte kako mi ova osoba koju sam odabrao pokazuje da sam još uvijek ovisan
o tuđoj potvrdi izvana, da sam još uvijek ovisan o tome što drugi misle o meni, možda kako mi pokazuje da sam još uvijek ovisan o tome da budem žrtva. Vrlo, vrlo često se dešava da na svjesnoj razini svi mi kažemo ne, ja sam to zaboravio, moji roditelji nisu znali što čine, ne znam, moj partner, oprostio sam mu. Na svjesnoj razini ego zna da se treba oprostiti, ali i dalje duboko unutra zamjeramo. Samo govorimo da prošlo je, zamjeramo. Zbog toga je jako bitno da pronađemo u tom odnosu što ta osoba u nama budi, u smislu o čemu smo još uvijek ovisni. Da li je to osjećaj žrtve? Da li je to osjećaj, kao što sam rekla, da trebamo potvrdu izvana? Da li ta osoba u nama budi potrebu da kontroliramo? Ili strašan otpor tome da smo kontrolirani od te osobe? Jer ako smo kontrolirani, znači da imamo izrazito slabe osobne granice. O osobnim granica ću isto složiti video. Znači, sljedeće što ćete se upitati, sad kad ste odgovorili već na ova dva pitanja, već ste došli do nečega važnoga. Jako mi je bitno da vam napomenem da ovo kad radite, molim vas, morate biti potpuno iskreni sa sobom. Znači ovo radite sebi, vi otkrivate vlastitu sjenku koju projecirate na nekoga drugoga. Svrha ovog cijelog procesa je i opraštanje drugome, stavljanje mu njegove ili njezine cipele, ali prvenstveno pronalaskom svojeg unutarnjeg bisera. Znači ta osoba je u vašem životu da vam pomogne, ali vam ne pomaže na način kao drugi ljudi koji vam dođu u život i jednostavno samo nešto lijepo učine za vas ili vas vide ovakvim kakvim jeste i prepoznaju. Ta osoba je došla to napraviti na način da vam to oduzima. Znači neće vam dati ono što žudite dobiti od nje. Umjesto toga će vas uputiti na to da vi to morate pronaći sami u sebi. Bilo je to ljubav prema sebi ili osobne granice ili to da sami sebi možete potvrditi da vrijedite. Naravno, ta druga osoba to može raditi potpuno nesvjesno. Znači, drugi ljudi ne moraju biti svjesni da bi u nama budili našu sjenku, oni jednostavno vlastitu sjenku projeciraju na vas. Dakle, sad je sljedeće pitanje, kako me ova osoba poziva da prihvatim samog sebe u cijelosti, u potpunosti i da zapravo prihvatim te dijelove sebe koje lijepim i projiciram na tu osobu. Jer ono što se dešava u ovakvoj vrsti odnosa, gdje osoba u vama budi negativne stvari, jest da ste određene vlastite negativne karakteristike vidite samo u toj osobi. Ne vidite više ništa drugo osim negativnih karakteristika. Sad ćemo se zabaviti sa olovkom i papirom, nakon što ste ovo sve napravili. Molit ću vas da na papir napišete, imat ćete 2 kolumne. U jednu kolumnu ćete napisati 3 pozitivne karakteristike, a u drugu 3 negativne karakteristike. I onda bez puno razmišljanja, molim bez puno razmišljanja, to je jako važno, napišite prve 3 pozitivne karakteristike i zatim 3 negativne karakteristike kojih se možete sjetiti i koje najviše doživljavate na toj osobi. Morate naći pozitivne karakteristike, znači jednostavno ne možete samo negativne, molim lijepo. Nakon što ste napisali 3 pozitivne i 3 negativne karakteristike, ajmo reći da ste uzeli recimo ljut. Znači ta osoba je ljuta ili nepoštena. Sada ćete izgovoriti na glas negativne karakteristike, sve 3, ali tako da ćete započeti sa ja sam. I onda ćete pročitati ja sam ljut, ja sam nepošten, ja sam manipulator, ja sam, ne znam što god, prevarant, što god ste napisali, nedostupan i tako dalje. Što god ste napisali od negativnih karakteristika za tu osobu, molit ću vas da ih polako pročitate na glas, svaku od 3. Započinjete sa ja sam. A onda kad ste to učinili, molit ću vas najbitniju stvar u cijeloj ovoj priči. Osjetite u sebi, kad izgovarate recimo ja sam ljut, osjetite u sebi osjećaj da ste vi ljuti. Znači, na neki način ćete se staviti u cipele te osobe, bez
da se poistovjećujete s tom osobom. Vi se samo privremeno stavljate u cipele te osobe i pronađite u sebi sve 3 negativne karakteristike. Ako neko od njih ne možete pronaći, onda molim vas da zamislite da postoji situacija u kojoj biste mogli biti takvi. Recimo, niste lažov, a ta druga osoba djeluje kao lažov. Stavite se u situaciju u kojoj, i fiktivnu, u kojoj biste morali nešto lagati. Nije bitno zašto. Ljudi lažu, u ovom konkretnom primjeru lažu, ljudi lažu zato jer se ne vole, ljudi lažu zato jer skrivaju sami sebe, ljudi lažu jer njihov ego laže. Dakle, ono što želim tu postići s vama je da stavite sebe u cipele te osobe i shvatite da je, ako se nekada, znači da se možete ponašati tako, znači da ste i vi sposobni biti te 3 negativne karakteristike koje ste naveli. Ako ih ne činite, onda u određenim okolnostima biste bili sposobni ih učiniti. Svatko bi bio potencijalno sposoban učiniti apsolutno sve. I dobro i loše. Zapravo ni ne postoji dobro i loše, ali to je jedna sasvim druga tema. No, za potrebe ove vježbe, jako je važno da pronađete u sebi iste karakteristike. Jer te karakteristike koje vidite na toj osobi su karakteristike koje vi sami sebi ne priznajete. I ja ne želim reći da ste vi lažov, manipulator, niti išta takvo, nego poanta u tome da ste i vi potencijalno možete biti sve to. Zato jer ste ljudsko biće. Zato jer je svako ljudsko biće potencijalno sposobno doživjeti apsolutno sve na emotivnoj skali od dobrog do lošeg. A situacija je ta koja to iz nas izvlači. I najbitnija stvar, ne možete nekog osuđivati za nesvijest jer je nesvjestan. Znači da može drugačije, bilo bi drugačije, da osoba bi drugačije prema vama, da može, da je svjesna. Ovo je jako, jako, jako važno. Pogledajte sami sebe unatrag. Radili ste određene stvari koje možda vam sada izgledaju iz ove perspektive da biste radije da ih niste učinili, ali tada niste znali drugačije. Isto tako i ta druga osoba ne zna trenutno za drugačije. U svakom od nas ego polazi od polazišne točke u kojoj pretpostavlja da ona druga osoba potpuno vlada sa sobom, znači da sve što čini, čini namjerno. A ne uzimamo u obzir da postoji dio nesvijesti, da postoji dio sjenke u toj osobi, da postoji dio koji jednostavno izlazi van kao negativna manifestacija, zato ta osoba nije svjesna što čini. Ok, nakon što smo se stavili u cipele negativne, sad ćemo uzeti 3 pozitivne karakteristike te osobe i istu stvar ćete napraviti. Znači za svakog njih ćete izgovoriti ja sam prijateljski, topao, što god ste napisali kao pozitivne karakteristike. I također osjetite u sebi, ako nešto za toga ne možete pronaći, molim vas, zamislite fiktivnu situaciju u kojoj jeste takvi. Nakon što ste sve to napravili, poanta cijele priče je bila da vi u sebi osjetite kako bi bilo biti ta osoba, samo da utjelovite. I možete se, sigurno ste se osjećali čudno tijekom vježbe, nije vam bilo prirodno, ali poanta toga da možete osjetiti u sebi mogućnost doživljavanja različitih emocija. Na taj način zapravo stvarate konekciju između vas i te druge osobe. Jer osoba koja u vama budi negativne emocije, čini to zbog toga što vi nju više ne doživljavate kao jednakog ravnopravnog sebi, ne doživljavate tu drugu osobu iz vlastitog srca, zato jer ste zamagljeni osjećajima žrtve, krivice, zamjeranja, straha, ljutnje, tuge itd. A ja vas želim motivirati na to da prepoznate suštinu te druge osobe. I za kraj, ono što ćete učiniti jest da ćete tu osobu za koju ste radili vježbu zamisliti kao malo dijete. Molim vas, neka to bude u nekakvom razdoblju između 4 i 5 godina. To je dovoljno. Znači možete i mlađe, ali recimo da tako. Zamislite tu osobu kao takvo malo dijete. I stoji pored vas.
To je jako važan dio ove vježbe, zato što vas stavlja u mogućnost da ako već zamjerate i toj odrasloj osobi, da prepoznate da je i ta osoba jednom bila nevino, drago i prekrasno malo dijete, koje je isto kao i vi, negdje po putu u odrastanju, zatvorila svoje srce i stavila na sebe užasno jako veliki oklop, da ne bude više povrijeđena. I sve što vam čini, ne čini zato jer joj nedostaje ljubavi prema vama, nego joj nedostaje ljubavi prema sebi. Eto, nadam se da je vježba bila korisna. U svakom slučaju želim vam da što više prepoznate da takozvani neprijatelji u vašem životu su zapravo anđeli koji su prerušeni i ono što možete učiniti je pomoći njima da prepoznaju tu ljubav ponovno u sebi na način da im vi oprostite, da vi u njima prepoznate ljepotu koja stoji ispod svega s čime su se zatrpali. Eto, ljubim!